bahul mapat caloman pirma to dini bahu puta do akaboruta helata asal ujul-ujuma pacamotan suak songoni naik pasaton nami ma ulos nagajang jala sitoro rabu pita-pita tamay di namar donga sahuta satu julon narion lam tabba mapinopar gajang umur nehamu padua asuhuton terlumu bimai yakapinopar. Jadi molotuk pe siak kita namar donga sahuta biasa doi adonggo namar hula-hula marboru ate mar bere ibe bere molotuk perak sudeha me mabain ulos sebagian anu mabatupak tang nagabe mangoruye manan namango maraha ka sangat nauli sangat nadenggan horas madihamu donga sahuta nami horas mahami sia donga sahuta muna STM horas ala ulido huberi kami ulaunon soalnya masih kami hajuto putima Adi dokroha ko ala nama berang di kapar hudul tamadutu di berang partikianon suatu ngadongnya kapakurangan ala jubulu majo hami basatabi molotuk pe di ulaunon wah pehok kami aso patutna nadikamay ate dihamu hela nami dohot boru nami jumbulau bersatabi tuhamu saluhut nak raja adat ni Panjaitan gabe mah maulah tempat itu jadi maulah tempat itu di Tuhan maulah tempat itu di hita saluhut nak bu hita marlas ni roha saha partikianon tung masai denggat tutu masai uli tutu hita na barulaun di bagas sadarion lala dikatakas tutu bu hita barsi paulo loan salanung tutu upasa di jalohame tutu tarsongon somba ni adat imanau tibo sahabat hotai na iman tutu namar suhat diampak molong tutu di atas isuhat pasahaton nir Panjaitan di Tuhan pemuruan nami ala iman abatasna anggo di sahabat tahun suhat apang nagohi mana jadi di son rodo hami bere hela boru siak kami punguan di Pak Pahan Hutana Mora sekota Batam kami waktu itu di sos saluhunna Maria iya marlas roha do hami nung sahat di buah-buai imat itu di bagas sadari umat itu na pasahaton songon nahumbar siabata hotai jalanung atutu basado tu hatai nung atutu di pasahat paso-paso na itu kamu maranak nang maruburu sangya matutu hujuluanon lam tu tabana matutu dia kapaso-paso alai sadat itu di pengadion nami masuk mahamu hubungan nami hubungan Pak Pahan ya itu ya buru masuk laku bulan Pak Pahan ya biar bisa berkenal semua orang tuamu ya kami sangat bangga terharu menerima kedatanganmu buru ke keluarga besar Hutana Mora Pak Pahan tak ada satupun yang bersungut-sungut tidak ada satupun tapi semua marlas niroha dohot majalo dohot serep niroha do balga niroha iba dihamula to kami hutuhatai nunga tutu taba bilangan nami nunga hujalo hami buru nami nunga rotutu pasu-pasui di sorang magudang ipasu-pasu na balgadui di kami Hutana Mora Pak Pahan molo kami holong berburu do kami takas dui jala takas pe sila nabi sang ginjang dari silsilah keturunan dari atas openg nami dua mate humokok boruna do maralohom musuna iba secara takolah semaraja mate humokok boruna udah kesia-siahon jangan sia-siakan boru ya semua Pak Pahan itu Pak Pahan kami Hutana Mora sangat sayang sama borunya berlebih ayo dok itu yang apa boboe nak ko pabok kudo ya siang dia matutu martinange matutu amatan nomor 2 di batah hujuluan oli tambay matutu dia kapasu-pasuna tu hamuna asa tohon masongon di doktrina matu pinatikon hujur di topi tabian songlot diluduhi tutu parsijojuan barang hudi hamu mangalaka usima udah botan parsaulian jala hot boy parsia juan asa ador haduk ke matutu tugu-tugu ni lopu ador hati di matutu tugu-tugu ni horbo
sahat mahabuhu saur madua satu penggeng tu nomor nini nomor nono tuhat tai matutu nama natuhot nama dongani jadi asa sahat di Solo masa satu worten tiga ras na pasahaton di parbuni holong nayo hami tutu amang permusik nami Gabira sahat nauli sahat na dinggan totong di pasahat tuhatta asa dinggan ban iring-iringan musik beda amang dah Gabira janami gabi. mana ubaga nang gondang nyona teh ayaw parsamo sir tahuingat udah kena ni uray arang-arang dairi mo ba namang Gabira ay janami, meron nasional asa buin non konten dalam ka ina mar TikTok ay duy pada poro hakui bain musik